So that tamanen, natayulata ti about prayer. Kasumardang about prayer. So naisuro ka na kayo na about righteousness. Nga, in workout ni Jesus. Kaya nga righteousness, agbunga na dyan. Tandaan na to yung amin nga na, in workout ni Jesus, kailangan nga agbunga. Kailangan nga rumwar na dyan, biyag na or action na. Sada ka nga talaga improven. O tiket nga sawan, sakan to lang ma-improve nga talaga. Santo makay ayo, tadyayan rumwar jay fruit. Amen? Ngam, imposible nga rumwar jay fruit, nga awan jay seed, nga patyum. Okay? So ipakita na chapter 15, nga tipakay aywan niya po Diyos, jay fruit. Fruit ni Jesus. Fruit ti Holy Spirit. Kasi yan. Chapter 15 ti John. Dito'y nga no rumar ti fruit kay kayat ni Apo Diyos jay kararag mo. Amen. Hallelujah. Verse 8. Basahan tayo rin. Okay. So makita yun dyan. With the King James, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. Na ito iti pakaigloriaan ni Amak. Kunan ni Jesus. Ngagbunga kayo ti adu. Amen? So ano hang arumrumbar jay fruit ni Jesus han nga mai-glorify ni Apo Diyos. Ora ito pa'y nagijay kwa. Mamisan mo kunat nila duma, no agsagit na, pakay-glorifyan ni Apo Diyos nito eh. Ngap amuyo ka din, no hang ka maagasan, nga mai-glorify ni Apo Diyos. Iti dagijay saksakit, dagijay trials, nga umay, may glorify lang ni Apo Diyos, no, naka-overcome ka. No, naagasan ka. Kas pangarigan. No, prosperity. Han nga may glorify ni Apo Diyos, no hang ka nga rumangay. No, jay kinapanglaw, hanga may glorify ni Apo Diyos. Amen? Tadi pa kay glorify na, di ay fruit of Christ life. Amen. Iso nga rin ito isurusuro, may kaya kayo, kitaan nyo ang agbunga. Kaspanigan jay faith. Susuro tayo ti faith in obedience, ti may nga fruit ti faith, obedience. Iso no bilibam, dadjay, kina Jesus ni Jesus, nagiging workout naging ka, tin regalo na nga biyag, tibunga na dadjay, ag-obey ka. Kitaan nyo ijay Hebrews. Isungahan tayong agpatingga ijay, believing laeng. Gana nga rumwar jay, fruit. Hebrews 11, verse 8. Okay. Ni Abraham lang dito yan. Ngam ado dito'y chapter 11, ti Hebrews. Basa? It was by faith that Abraham obeyed when God told him to leave home and go to another land that God would give
Okay. Imposible dita. Nga maaramid mo, nuha nga pamati. Nga mapan ka, nga han mo nga mo ti papanam. Amen? Nga madalan tayo, it was by faith that Abraham obeyed. Gapu di pamati, nag-obey ni Abraham. So fruit, the jay faith na jay obedience. Iso nga no awan ti faith mo, nagrigat ka ngag-obey. Iso nga nagidahan ngag-obey, lack of faith. Ang kapala makidibati. Kaawatan, nga kurang ka ti pamati, no, han ka nga agub-obey. Amen? So nga, you need to feed your spirit, the Word of God, tapno dumakkel di pamating. Tapno rumwarday obedience. Apay tira dumahan na maka, as friend, giving, tithes, offering. Apay nga narigat ng aramidan di ay. Handa kami nga believe nga they are blessed. Ngamno talaga, at the faith mo, nga you are blessed, ako na ni Sister Agustina, highly favored, when natawid mo ti amin nga kukwa ni Apo Diyos, nga amam, nalakam nga aramidan niya. Handa ka nga pilpilitan, may lunod ka. Nuha ka, ano aramidan niya. Dati, kapilpilitan na din naman. No, gapu jay lunod, nga butang mo ti lunod, kat aramidan niya, that's not faith. That is fear. Kat di pa nag-obey kumaka ni Lord, faith. Hanga demonic fear. Respect. Amen? Oh. Okay na? So, dito'y the same to prayer. No talaga nga ada pamatim, managkararag ka, kuma. Because, jay faith, ibunga na jay, panagkararag. Hallelujah. For example, mapantayo ka diti prosperity, wano panagrangay. Ti kasana rito'y, ijay ko alang nga i-base jay faith. Sakbay nga madaan ka ti pamati, nga narangay kan, ket kailangan nga amuan the Word of God. May sarito nga il-work out ni Jesus. Ano di pang kitaan tayo nga il-work out natin, kinarangay tayo. Okay. Umuno na. Nakitaan tayo ijay, may ibahasa-basa. Grace of God. 2 Corinthians 8:9. Okay? Ito iti gospel. Iti prosperity. So nga tiraduma, nakabasi, ti kurada pa nagrangay da, ijay sitwasyon. Nakabasi ijay adal da. Nakabasi ijay gardinda no, nalawa. Ngamlawan gardinda, handa nga biliban nga rumangaydan. So kaya't nasawen, ijay daga ka nga nakabasi. Iti faith, kaya na nga padaan, ti uray awan. Iso nga, hal nga iti tibatayan, ti faith. Tibatayan, ti faith, kini Jesus. Hallelujah. Sakbay na nga, maikaranag mo nga, may claim mo nga talaga diyan. Kailangan na ka-base ka dito'y Bible. Kitaan nyo verse 9.
Sige, basa. Okay. So that, last part, by his poverty, he could make you rich. Mabanti kinapanglaw na, kaya na kayo nga pabaknangin. Tidaduma, you might be rich. Mabaling ka nga rumangay. Apay nga mabaling ka nga rumangay? Nagbalin nga napanglaw. Ininto nga baknang. Baknang ni Jesus. Though he was rich, kuna na nga ron, ni Jesus, no pa'y baknang, yet for your sakes, he became poor. Anya ti rason nga nagbaling nga na panglaw? Gapukin ka. Kaano nga nagbaling nga na panglaw? May baga-baga tayo. Ijay cross. Ta ijay cross, inala na amin nga curse for you. Curse of poverty, curse ti sakit, amin nga curse ti lintag. Inala ni Jesus ijay cross. Ket inlan sana ijay. Jay penalty nga para kada tayo kuma na ikabil kanya na. Isuna tinangala ti penalty ti lintag tapno sika nga mangpati ijay gospel jay blessing ni Jesus ti ag-transfer. Kaano nga naarami di ay? Idi nailan sa ijay cross. So it is done. It is finished. So kanyak ti batayak, ijay. Dadi ti batayak nga rumang ayak. Tanalpas nga binayadan ni Jesus ti kinapanglaw ko. Hanakon nga panglaw tabi nayadanan. Kasano din kasana ng bayad? Isunat na penalty. Na penalty isunat tilintag. Isu nga pinulfil na tilintag, ken amin nga penalty tilintag, inbaklay na amin for us. Isu nga awanan ti kalintagan tilintag, nga mangpapanglaw kada tayo. Tanapan kini Jesus. I believe in that. So because I believe in that, inaccept ko nga rumang ayak. Ti kinabaknangan ni Jesus, iso ti kinabaknang ko. Ta iso na ti substitute ko iti cross. Kita nyo ti kas ti Savior niya. Na ilunod tayo gapu di lintag iti Garden of Eden. Di lintag mat ti Israel, na ilunod na gapu di lintag ni Moses. Kinlintag mo lang iti Garden of Eden. Itata, awan ti mabalin tayo nga pangsubot iti sarili tayo. Iso nga kailangan tayo ti Savior. Nga mangisalakan kada tayo ijay nakasasaan. Isu nga ilmay jay Savior nga baknang nga ni Jesus awan sakit na, awan baspasol na, ta isu na ti maisubstitute. Nga isunan iti mangala jay penalty. Kasi ti kastan ti Savior. Awatan yung sumapay nga Savior. Tahan mo nga kaya,
imbakit din, tada ti Savior. Yan. So, dadyan ni Jesus. Itata, ti penalty tilintag, may sa penalty tilintag, poverty. Iso ka din, may the Savior, kailangan na nga bayadan ti poverty. Amen. Nandahan na tayo minsan, kaputak crisis tata, adati COVID, narigat ag trabaho, ano ti may ikat ti trabaho na nagrigat ag gilako. Tiko na tayo, kumakaasi tayo because of that. Hangka nga believe in workout ni Jesus no kasjay. Because ni Jesus is higher than any powers of darkness. The day in workout na day cross, inabak na aming enemy. Amen. So kasi ka nga day batayak. Hanga daday awan ti gardin ko pa'y gamin. Awan iti negosyo. Awan ti amamok, kas parga kasyan. Hanga daday ti batayan. Ti batayak, nalpasdak. Ngayon salakan ni Jesus, ijay curse of poverty. Awan akon ijay curse. Adda akon ijay blessing of God. So ano kararagak, jadi, Lord, i-confirm mo na ito. I believe nga ni Jesus nagbalin na panglaw. Kat I believe nga tin-workout na ijay, iso di panagrangay ko. So, i-confirm mo kay ito nga song in my life. I accept, I believe nga awan akong ti kinapanglaw. Tanapan aming nga kinapanglaw kaya ni Jesus. That's for me. Dadi prayer. Ada basiham. Hanga, Apo Diyos, amo ka man ang aasi ka. Kita amot namati Parang ayon dakmat ata. Mamati di kaaruba. Nagijiti ka sa tayo karkararan. Sabali ngay. Haan nga ijay in workout ni Jesus ti ikiklaim mo. Tapo maknangak ta. Kita mo na ti kaaruba. Karkaro kita sa baam ka. No, kukwarta mital na muna lang lagi ka. You see? Dagijayan ti kasata yung agkararan. O Apo Diyos, makabayay lakmot kumati utang ko ta. Awan ti bagbagatan ni kababain. Kaslamayat na gijay. Ngamahan nga ti batayan, ti faith nga prayer. Ti batayan, ti faith nga prayer in workout ni Jesus. Iso nga na jay, amoy di naglawag kanya kretoy, tamaysa ka preacher nga nabayan. Ket ididamo, kakasiti karara ko, parang ayon dakmat Apo Diyos, nga preacher, tapno mamati, dadya ikas kasabaak. So ano ba baknang di kasabaak? Kumkumluba kay. Ta sigurado nga. Adati ipasubli na king ka. So ano, nakabarong-barong namanan, wano nangato namanan ti position na, kumkumlubak manan. Ta kababain. Nararang ay dagitoy nangangato ti position na. Itatang, i-reveal ni Apo Diyos ito. Nga awanak matinan ni kinapanglaw. Ta iti may isa nga na rinyo kanya day poverty mentality. Tangarod idi ubingak, napuuta ko na panglaw kami. Kakaasi kami. Kanang ag-preach up the word of God. Kakaasi lata tibiyag ko, preacher. Ingga nga inupendak ni Lord dito. Di inupendak ni Lord. Awanan hanga na di pagtrasa ko. Hanga na di sitwasyon, dituya kon. Nga nag-trust
ijay finished work of Christ. I believe hangay ayam jay panagbalin ni Jesus nga napanglaw. That's true and truth. Ket kunana, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. So, meditate ko na dyan. Nung napandi kinapanglaw, so awan kanya. Ni Jesus ang tiyada kanya. Di kinarangay ng tiyada kanya. Amen. Taaming nga sa nikwa ti Ama, kukuha ni Jesus. Makita tayo rin, Philippians, chapter 4. So, anya babatayan nyo? Tin-workout na ba nga talaga? Uno, dadjay payuyo. Awan gawin ti garden ko. No, so ngakat na rin biyahe gawin tatang. Mamaminduwa ti 1 week. Nagiging kakasday ngay. Nung kakasday, ti basiham, hangka nakabasi, ijay finished work of Christ. Ngayon, makabasi ka ijay finished work of Christ, ag-work the time. Kat umay jay miracle. Sumas dao ka. Ngag-miracle ti biyag mo. Amoy tayo ti miracle. Tadjay imposible maging posible. Tadjay awan ti kaya mo nga aramidan. Kaya ti ayan ti miracle. Ngamno ko nam nga nalaing ka pa lang. Hangag miracle. So, nagkita ti kailangan niyo maawatan. So, ang kaniyak nag-miracle na Apo Diyos. So, nadjay, bagbaglatan I am rich. Gapok yan ni Jesus. Aming kinabaknang ti Diyos, kukwa. So, nag-pray ako, Lord, i-confirm mo na ito. I believe in Jesus. I believe in His finished work in my life. Nga nag-miracle ni Apo Diyos. Kana makita kay angatdak ni Apo Diyos. Ti spiritual tinmun una. Iso nga, in-claim ko nga multi-millionaire. Kasday nga dagos. Itataawan pa ilang diay. Ngam inmun unan, ti spirit ko nga bilmaknan. Itata ipiprik da dyan nga materialize. Iti material. So nga next. Itata, rumwar nga rumwar. Iso nga, numakan, permi, at ado. Kat iruginan dito'y panag-work ni Apo Diyos ti miracle, nga hangkong amuti kastanan, nga ag-work. Amen. So, about ministry, makita ka parang-ayon ni Lord ti ministry. Makita na dyan, ikasta ni Apo Diyos nga mag-isupply. Iti needs mi, hanan nga kasla idi. Nagbaliw nga talaga. Tingkasan nga nagbaliw, inmun una di spiritual nga nabaliwan. Okay, pasaan tayo. Philippians 4, 18 and 19. Kitaan nyo ni Paul, basa. At the moment I have all I need, and more, I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable in the pleasing of God. Kitaan nyo ni Paul, rin mang ay. Adan aming nga masapol ko, kuna na. Amen. Apay, verse 19. Okay. So makita yo, according in the King James, my God shall supply all your need according to His riches in glory
by Christ Jesus. Ta aming nga kinabaknang ti Ama, inpaima na kini Jesus. Idinagungar ni Jesus, natawid na amin nga sanikwa ti Ama. So nga binmaknang manen ni Jesus, dinagungar. Ket dadjay nga kinabaknang na idinagungar, dadjay ti supply na, jay mang believe, ijay gospel na. Ulita ka, dadjay penalty binayada na, ijay cross. Ngam dinagungar, naala na aming nga blessing ti Ama, isupply na dadjay jay mang believe, ijay in-work out na. Kasday gamin. Isong idinawat mo na Jesus, nagbalin ka nga anak ti Diyos. Nakipagtawid ka, ijay sanikwana in Christ. Iso nga isupply ti Diyos, aminen nga masapul mo in Christ, taami nga kinabaknang na kini Kristo, nakipagtawid ka. Teti inkastana ti faith nga rumwar, ti prosperity, ti material. Hangad jay, iti, ti akaluan nga teaching, agitut ka, ijay, agitut ka, masukatan. Nga uri awan amuda ditoy. Ada nagitut ti lugan, nasukatan ti balay. Hindi kasjay. Iso nga may in-encourage si tao nga gitad. Pero ado ti haan nga nakaris-receive. Iso nga kailangan nga mapantayo ti agpaypayso nga gospel nga teaching. Tigapuna nga rumangay ka in workout ni Jesus. Ket norumar di bunga na, of course, agflow day ay. Pero ti ramot na ditoy. Mapapantayo pa lang dyan ramot. Iramramot ko pa lang na kayo. Iso nga haan nga day, laing nyo, ti pagtatrasan nyo. Haan nga da jay, nalawat ti gardin nyo. Haan nga da jay, professional ka. Ditoy, ti ayan, ti kinabaknang mo. Ket no patyom na ito'y, iti pagka-professional mo, ag-word. Iti talon mo, ag-word. Iti business mo, ag-word. Ket no awan ti business mo, awan ti talon mo, ang ka-professional, ag-word. Ijay, dadu mga banag. Amen. Tasaan nga ron nga limited ni Apo Diyos ti kakayaham as a human. Ti kakayahana ti mang parangay. Woo! Are you getting something? Iso nga, di kinabaknang na kini Kristo, ti supply. Hanga jay payo mo, sa kinabaknang na kini Kristo, ti supply. Hanga na jay, garden mo. Ti supply, ti kinabaknang na kini Kristo. So, wala dito meditation kayo, gana nga may tulang kanyak diyan. Yung gana nga may gamer kanyak diyan. Nakasdayak na talaga. So, nga tata, kasjay matihiling. Ingana nga talaga makitam nga you are forgiven. All of your sins na pan-amin kini Jesus and amin nga penalty di basol in nayon nga in karo ijay the penalty or the jay sickness and diseases, curses na pan kini Kristo ijay cross. So meditate. Ingana nga makita in the Spirit.
nga napan nga talaga kini Jesus amin diya. Diyak nga manghughugot ti strength ko. No apay, may bagbaklata, I will live, I will not die. Tapin na ka mapisa da jayan nga basihan ti healing. Awanan ti kasjay nga ka-powerful. Kat all manner of sickness and diseases, inala ni Jesus, He took upon Himself the sickness and diseases for your body. And that is for you. Amen? The same na ito. Awan kan ti poverty. Anda kan ti kinabaknang. But you need to pray. Ngay confirm ni Lord, JP nilib mo ng message about Christ. Sakbay na nga mapanak dyan. Pakita pa'y nga aming kinabaknang ti Diyos at dakin ni Jesus. Umuno na di spiritual. Ephesians 1, verse 3. Listen. Tado te karkararag ka na tayo nga mistake te kararag tayo. Hanga na ibasi day gospel. Hanga gospel prayer. Aro te karkararag ti panagrangay. Mang parang ay ka di kumata. Adda ikastami nga ag mulagat wano mangitangad ti matawon no agung. So nga no dati kang konsilak. Kung na daw, wana dingim kapara-parang ay di kumata, way pangilaan, di pugaw. No. Naawatan nyo rin. Ang kanay, kapara-parang ay kanukuman ay Apo Diyos, tadapang kitaan ti tao tinamati. Apa yung isurwam ni Apo Diyos, karlakan na lalay. Ti pabuworkan ni Apo Diyos, the gospel, so ti power ni Apo Diyos to save, isumalang ti power na to bless, sumalang ti power na to heal the sick. So, kailangan, ti aramidom ti sarilim, itin mo dyan time mo to learn, to study, to listen, ijay gospel. Tapno parang ayin na ka. Tano ka parang ayin nga ura, ewan na mamutayo, di pa'y? Hantayon nga maamuan ti truth. Iso nga na tayo nga karkararag. Ano ti prayer nga awan ti foundation. Ti kararag tayo kat agpakpakaasi. Kinaasyan na ka lang arulan. Handa ko man nga inted ni Jesus, no handa ka kinasyan. Because of His mercy and love, He gave His only begotten Son. Amo yung amin na kitoy, it is done. It is up to you to receive by faith. Nilipas na the salvation tayo. Nilipas na the healing tayo. Nilipas na ti panakabless tayo. Nilipas na ti enemy tayo. Nilipas na amin nagidjay. Tilang maulura is for you to believe. Isu nga only believe. Ijay naramid ni Jesus, rumwar jay aksyon di pamati. Nga prayer, obedience, kinadumapay. Ng prayer ti susuro. Nga nung makita yun na ito'y, gumagat kayo nga pray. Apay tinaduma sumadsarot ta? Awan, kinmarakararag ako nabayag. Anak mo lang nga rumarangay. Nauman. Mystic kami eh. Sabali di kararag tayo nga talaga. Shut. Di ko nga nakita. Nga idigaya magkarkararagak agayunarak mo. Ngam awan latak. No healing, adamot sang kakabasik.
Ngamno karkaro material prosperity ay apo. Ure nag-ayo-ayo nanak iina. Pirmi. Nga sanak lata nga rin marangay. Katkas lang makauma. Ado nga rin kararag ko. Tadada sayangan, agababang kami. Umay da pagababangan mi. Agsapa jak palang binmangon. Agpupukaw. Pumanaw kayo nawan pag-abang yo. Asus, na kami sama tayo bagbagan na dito eh. Hindi agari nga kagpaisukot. Ni, da kami mo't nga agpaisun. Kat pastor ka, santo bubuyaan niya karuba. So, apo di babain ko. Bahay ba inanak? So, kasya eh. So, kararagak. Apo Diyos, kita am da ito nga pampamayan da. Tapnuhan kami nga may babain. Parang ayon da kami mata. Tapnuhan nga kastuy ti kaskastada. Yan. Hindi malamdama. Pinapanaw da kami nga talaga. Allah niya tapuman okay. So imamarch mo taga-ifugaw mo ta, taga-ijay pungan, taga-ijay kakama, kaldiro, imamarch na, namin pito ka rumingaw, nga kaalis-alis gijay. Ayan mingari, ket ay apo ti babain ko, so mauudi ak na sumurot ata, ay apo ti rupak. So kakasjay. Iso nga amok ti magbagak. Ngam ti kararag ko gaminhan nga ditoy. Ti kararag ko, kita amot hanggang na kumakas na diyan manbunong. Kung kunak nga kaaduan nga agbunong, kat isuda tinatutulang nga hanga makakangag. Isuda diya kakaasyanda iti lupuan no kwa. Ngam isuda ti awan ti balbalay da. Adu pa iti balay diya ibunubunungan da ngam isuda ti awanan. Sa balik kami matapo, Diyos kitaam da ito. Sumali. Amen. So nga aduman ti karkararag kada kayo ti kasi. Sayo ko na, nagkararagak. Ti ikararag ti word of God nga mangyari. Ang akong kumpormi nga ikasta. Maasik hamot pang-aasim, kunak-kunang pa yan. Wan, ada de jayan ngay. Pati ito pa dito, dagito'y salon Inturo akat, inaramid mo amin nga kunang mga amom. Katawan lang tayo, so nga, pang-aasim. Amo ka madito, agpakpakasi ka man yan, ito, awanan sabalin. Amo mo't nga kinasyan na ka. Imbis ko makunam salamat na kinasyan na ko. Uray kaslahan ko, markit na kasla pinanawan dak ng amok nga kinasyan na. Imbis nga kaslay kat, awanan di fighting spirit na. Tatsin mina ka iti gospel. So kailan maawatan niyo? The gospel, the batayan, the prayer. Okay, blessed, basa, verse 3, Ephesians 1. Because we are united with Christ. Tikat na sumuli ay gaputan na kirelasyon ka kini Kristo, amin nga nailangitan nga blessing na i-pour outen. Who has blessed us. Past tense. So nga alam gamin i-giant. Iti nga ron nakaskas daw dito'y. Idi nag-change the mind ko. Nag-change pati feeling ko. So, day baga-baga, kang umun-una jay feeling. Umun-una jay faith. Ngamin, tunurumwar jay faith, ijay soul mo, ijay body, adat is sense of faith. Masense mo by faith nga you are blessed or rich. Ijayan nga change. Amen. Woo! Naganas tag kararagan.
tada pa yung instant nga answer. Amen. Haanan nga di batayan, kas ano gamin nga adangay kat. Awan gamin na ito yung nga protocol. Awan, labsan de blessing mo de protocol. Ang kompormi papasbasulom. No binilib mo na ito'y, labsana na ito'y, nagiday hindrances. O sige, Galatia, chapter, isusuro ka na kayo, day, prayer, nga gumagat ka nga ag-pray, no, rumwar, jay faith, ijay gospel. Amen? Hallelujah. Galatia chapter 4, verse 6 and 7. Ora irugito verse 4 to 7. Panpundasyon ko na kayo iti gospel. Iso nga siya, idi, no kasautak ti sakit, at laka. So nga nailuwamak ti nalalaka. In Jesus' name, kunam no, sakit ti ulo ko, mayat na rin. No sakit ti saka, arthritis, kunam idayan, kunam ko, apo, kasi na mabunbunot nga, may ikat. So ano, na riyuma, nalaka lang dayta. So ano, kitkitam na giday, haray, kung kunam, ay, what? Pabati na rin, tuy, kunam. Isat ha, ka na nga, napanak ti kasto nga level, ni, apay ngay, sabali mo tunan, ka na nga, hanan nga umanay, check us out. Ka na manan nga nag-research sak manan, denggagak manan nga dengag ditoy, ka na nga inmunag, mato ti level, jay panakaamok, ijay, kasta ni Jesus, na substitute ko. Ngayon, substitute na si sarili na kanyak. Isunat tinang ala amin. Jay penalty tilo for me. So I am now free from the law of sin and death. Ingana nga nag-remedy ay sakto manan ma-regain jay strength ko to fight. Amen. Ta permi adi dito ibagik. Nagdanum nga ron di ay ilangs ko ito no. Agsapa. Kakado paklub nga ron ti kasa makaturog. Kaya po. Kasla na susok dito eh. Tangin mato di dan. Ito nung mato di ay. Kung nakag-angas ata. Maapot di para nag-angas mo. So kasi dyan nangyari, di manang ko nga natay. So nga pati di kakapsat ko may ni Jesus. Kuna di dyan. Sapay taltalo kami nga nabati kung kunadan. Di pa inumapanda ito, di duduwa kami. Nakita rak nagiti pa pastor, kunada pa igayam, naiwaras ka kanungan nataya kon. Kahit adapay kanu tinaragsak, di na nangigla di ay. So, makita pa man gamin nga kasla, siyempre, kita anda da jay sitwasyon. Siyak latamat, kaya't kulatang amun na ito eh. Ngano nilipas ni Jesus, I am now free. It is finished. Siyak ti ayan na riyan. Tanilipas na di salvation ko. Awan ti maitutulong ko ni Jay. Binayadan ang aming nga basol. So awan ti isingir ti lintag kanyak. Awan ti penalty anak kanyakon. Tanapan amin ang kini Jesus. Kana nga sige meditate. Kana marigin ko ti strength. So nga, adakla ta. Still alive. Ngam sabali na ito yun nga level. Talaga nga medyo nangat-ngaton nga level na ito eh. Han nga kasla day nalalaka. Nga buris lang.
Nga misono da na buris kat umay, kat kasla matalimudaw, di pa ino da kayo mangpadas ni pinadas ko't matuluyan kayo nga talagang. Buris lang kat, umanay nga, kaslakan matay, naglaka lang da ita. Amen? Nuhan mo nga kaya. Hindi kakan ka ti orison. Kalang mga lati kantong ang analum. Palalo ka mo tungkol. So nga, no, ada tayo nga ingahan tayo nga kwa. Ma-pride tayo nga, no, natangsi tayo nga agsasaopi man. Ngam kadag ito'y mat nga napadas ko iso nga. Ay, maawatak latan lagi dyan. Obing. Obing kayo nga talaga nga maasyan ka. Amen. Tadi pa'y karkaro no, mapadas yun ito yan. Nagkas out man ko't kaslawan. Ngayon ito'y meditate ko na ito'y lata. This is truth. Madamdama, awan ti mabalin, i-approve ti Holy Ghost. Tahaan na nga mabalin nga i-deny. Jay finished work of Christ. Isu nga, idjayak, nga manghughugot ti strength. Tinakaskas daw nga ron, may panggap iti kwa. Dagito ya, healing, prosperity ti material, nakabreakthrough ako dyan. So nga dyan, kararag ko, karo pumigpigsa, tamukon, iti pagkiklimak. Agkiklima ko ni Jai, cross, nga hindi pasir ni Jesus. Hallelujah. Amen. In the deposit ni Jesus. Ay, apo. Apay nga kang kag-withdraw. Hallelujah. Sabalin to mo, tingas sa tayo. Kaslaawan iti kasuratan nga kukuam liyay. Imbis ngayon ka lang ag-withdraw. Ta in-depositan ni Kristo. Amen? So, dagiti kailangan nyo maawatan. So nga, dagito'y karara ko, tulungan na kami isurwak, dagito'y ti gospel. Okay, basa. God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law. To buy freedom. Freedom from the law of sin and death. Freedom from the freedom. Waya-waya. Panakaset free. Ijay curse of the law. Ijay penalty of the law. Sino nang purchase? Ni Jesus. Okay, so na-purchase ka. Tuloy. So that He could adopt us as His spiritual children. And because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Okay, talaga anak na kan. Di kinapuno na bigatan tayon. Only bigatan, kung na idi, kini Jesus, ngayon dinagungar, nakipag-ungar tayo. So, nagbalin tayo nga children of God. Okay? Now, awagan tayo sunay ti Abba, Father, or Daddy. Verse 7, Now, you are no longer a slave, but God's own child or son. Kaput anak dakan, kini Kristo, inaramid dakan nga tagapagmana. Daytati, nang purchase na king kay poverty, taramidan dakan nga tagapagmana,
ti aming nga sanikwa ti Dios nga Ama. Kaanukan nga nagbalintag magmana, now. Hangay dyan langit, now. Amen. Okay. So, sublan tayo di Romans 8, 16, 17. Tagito iti batayan, di prosperity, ti material. Dito'y kayong ag-claim. Kanami ko kayo bagbaga, nga di dinadaal, di kayo, iti Garden of Eden, iti cross kang ag-claim. Ti panakaisubli na. Iso nga iti cross ni Jesus, ti pagklimam. Ijay amin nga na pinaltikin ka, ijay law, ijay Garden of Eden, ijay cross kang ag-claim. No Hudyo ka kuma, amin nga lunod tilintag ni Moses, ijayan cross kang ag-claim. So nag-pray kayo, ijay kayong ag-claim. Chain workout ni Jesus. Woo! O, ikararag yun na to. Tauray ko na yung kaslaam mo yung hangayam. Tatipang kita ang han mo nga mo, agtirit-tiriter ka no, da ka sa pulang. Nakaslahan nga masabot. Wano kaslaawan. Okay? Ken no nasasadot ka kararag, kaya't nasa unan mo amo na ito. Tihan nga karkararag, anang amo na ito. Tanoam mom, ti effect na talaga nga aramidan na ka managkararag. Manag-meditate. Okay? So verse 16 and 17. For this Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. And since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we share His glory, we must also share His suffering. Okay. So makita yon. And since we are His children, we are His heirs. Tagapagmana. In fact, together with Christ, kadwamon ni Kristo, na tagapagmana, we are heirs of God's glory. Amen. Tagapagmana kan, ti aming kinabaknang ti Diyos. Iso nga ti kararag mo, no kararag ka, ikararag mo dadawatam jay namanam. Iso nga dadya laing, dadya prodigal son. Nga ti dinawat na, jay mana na. Intel ba ni amana? Yes. So nagkararag ka, ti claim mo jay namanam. Ano yung tinamanam kini Jesus? Heaven and earth in its fullness. Dollar, gold, no about material, daga, balay, lugan, kwarta, piso. Amen. Mana amin ni Jesus. Kat amin nga namana na nakipagmana ka. Biliban yung gamin di ay because dahito'y Bible hanga na isurusurat lang. Agpaypayso na ito'y. Tagpaypayso nga na ilansan ni Jesus. Itchay ti ayan na. Ti inadadal ko ini step of prayer. Ano mati ornos na mayat. Pero nuhan mo gayam nga muna ito'y ti power na ti awan. Ngam lumaadal mo na ito'y ti power na ti adda. Hallelujah. Amen? Iso nga na kayo, even na kayo prayer request. No, minsan, no, ada kaming kasapulan nyo, hanga di agkita kayo nga dagos, ti may kararag ka na kayo.
Tada kayo nga mismo, nga naki-unite kini Kristo, you have the right to claim your blessing. Nalayo? Da kayo nga mismo in workoutan ni Jesus the cross. Hala nga siya. So ano ada ka sa bulan nyo, nga, ni Pastor Man, tanapig sa tipamati na. Apay, no in workout ni Jesus, kanyak in workout na king ka. Parihas di ay. Bilibom gamin di pinatik. Kat pada semet nga aglaim. Hanga masapul nga siyak, dapat mangi-claim king ka. Umay katakuyog ta. Kanta di opisina, ti grace of God. Nay, ama, hanga makakakararag da ito. Mababain, so nga, itid mo man, kasapula na. Masapul da kaskas dyan ka na yun. Kaslada dyan, babaruda dyan, hanga makaasawa, ta, mabain na magibagat na riknada. Kasapulan tilakay. Ikalon da. So, tingka sa akin ni Sister Rose. Pero tata, ada amin ang right tayo nga mapan ijay throne of God by the blood of Jesus. Because, ir kamutlangan iso nga uray sikan di mapan. I-claim mo ngayon workout ni Jesus. Dito kayat ko nga maawatan yung nga church. Mayat man nag-request kayo. Ngamhaan mo ta kasi karan maawatan niyo nga sika nga mismo denggenda ka ti Diyos ta in workoutan da ka ni Kristo iti access mo nga mang-claim. Tidalan mo nga mangi-claim ka dagijay ta He died once and for all. He became poor once and for all. Hanlang nga kanya kiyay. Nagbalin nga na panglaw para ka na tayo amin. Depende lang gamit ay faith you. Nagbalin na panglaw tapno bumaknang ka. Kasyayak mo lang. Tidi pa rin siya tayo lang. Siya. Di may isang nangrevealan ni Lord. Katultulungan dak nga ag-claim. Da kayo pa'y na i-workout mo lang kada kayo nga maadu kada kayo ti sabali ti kastana numapan kinihapo Diyos. Ada pa'y ti agsingir nga kaslaka aday naramid mo nga mayan. One right mo nga agsingir kinihapo Diyos. Amen. Ang aday, amumata po Diyos, nabayagak nga namati. Nagtatay sa nagadoon tinted ko. Nagadoon ti sacrifice ko. Ang aday, numapang kayo de throne. In workout ni Jesus kanya. Thank you, Lord. Thank you, Father. Kukwak na ito'y kapo ni finished work ni Jesus. It's all because of Jesus. It's all because of Jesus. I owe it all to Jesus. Let's say amen. Naala yun? Okay. Gusto nga healing, even naging power authority ni Jesus sa amin din nagapuan. Ni Jesus sa amin din nang i-workout. Once nga hangay jay, ti pangalaam, ti power mo, wano blessing mo, binaypas mo, the grace of God. Adda kay di performance mo. Iso nga ijay ka, santo rumuar di action di fruit, may glorify ni Abo Diyos. Anya di fruit na managkararag. So nga oray baga-baga, kararag kayo. Managkararag tayo kuma. Kita nyo ni Daniel, nagkararag din namin talo. Kita nyo ni Moses, paklub nga kararag. Uray baga-baga pa, si kakat awan karot. Gusto na ita.
Kararag tayo kumangam. Dahitaman ti kasasadot ko. Kuna nalata. So halat kang agbalin nga prayerful. Ngam numaawatam na ito yan. Kat I receive mo iso timang itad keng kat strength. Agbalin nga prayerful. Timayat pa yan kasama kararag faith tinagapuanan. Hanan nga naibaga lang. Ngawan di pasihan. So ano piman ti managkararag agayunar na pa parigatan na yan ti bagida. Pero still nga kurang lata. So now, that's prosperity, that's healing. So tata, I encourage you to pray nga maawatan nyo ti gospel. Makita nyo ni Jesus as your substitute. He took all your sins and your punishment and nailed them to that cross at Calvary. So that's it. Ijay kayong acclaim. Aming nga dinadaal ti basol iti Garden of Eden. Ijay cross kayo, ijay Golgotha, ijay Calvary na acclaim. Kini Jesus. Okay. Kararag yu pa'y. Tasyak ikarakararag ko. Ngay reveal ni Lord. Lagitoy. Amen? Praise God. Diyan kayong acclaim. Diyan kayong agpray. So nga kayo ma-discourage. Kada gitay nga situation. Kada gitay kitkitaan nyo. Kada day inaramid ni Jesus. Ijay kayo. Nga-acclaim. Hang kayo ma-distract. Kada gitay awan itin bubulsayo. Awan di puunan. Hang kayo ma-distract. Jay awan iti garden nyo. Kayo ma-distract. Jay kasla awan tiyam amuyo. Patyan nyo da jay. Finish work ni Jesus kada kayo. Katya laing can strength. Laing ni Apo Diyos ti agwork. Jay miracle na ti agwork. Amen? Hallelujah. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, I pray. Mamingsan pa'y. Kada ito yung congregation. Iturong mo na kami the gospel. Ipakita mo ka na kami the gospel of Christ. Ipakita mo niya na gito'y ngayon work out ni Jesus ka na kami. Tulungan na kami nga mangilasin. Iti tunay nga teaching, preaching iti gospel ni Jesus, nga isuti power mo nga mangpalintag, power mo nga mangparangay, power mo nga mangagas, power mo nga mangisalakan, power mo nga mang-change. That we believe nga dagituing and work out ni Jesus kat agpaypayso nga para ka na kami. So tulungam dagituing nga mang-believe, tulungam dagituing nga mang-kita, titunay nga revelation. Tapno di ka sa ma-establish kami. Kat agistan kami. Iti da ito'y nga finished work of Christ. Kat amin kami, Father, makareceive. Agbalin nga prayerful. Tamakita mi. Nga in work out aminin ni Jesus 2,000 years ago. More than 2,000 years ago. It is done. It is finished. Awanan di mabalin mi pa yung idagdag. It is salvation mi. Ngayon workout ni Jesus. No dikit nilang di pamati mi. Di panangibiyag mi langan. Iti alada. Dawatin mi ngaron. Nga makita mi dagitoy. Even the healing. Ninlipasnan ka na kami dagitoy. Blessing. Power. And work out nan dagitoy. Ti maururay. Kat na kami nga mang believe. Na kami nga mang receive. Kadagitoy nga message. Kat tulungam na ito nga church. Agbalin. Nga mamati.
iti daytoy nga gospel nga walk wano magna iti pamati iti daytoy nga finished work of Jesus Christ. So i-commit ko isuragin ka, salamat in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So God bless and good day.